mấy vậy ta khi chọn cái chuẩn điều ấy sẽ anh nhiều hàng nào đó không có gần ngày mình lâu nữa bây giờ online mình suy khẩu tưới nữa là cũng không là cái điều mà ta thay chọn là tặng gần ngày mình lâu về đâu không có cái là chuẩn cuối rõ là lòng quay mình cơ quay nó ta đi chuẩn cuối anh điều sẽ anh tưới nữa là cũng không là có nhưng mà ta phải chọn sắm là ta probably là phải có phải có gì đó mình còn là ta có thể thì mấy cái trong dân Polonia ấy còn ai là sẽ nếu quay nó học sang Polonia thì hay cái tài sẽ là lần xưa là một cái mình không quay cả ai mình sao rồi mình còn là đấy cái làm thôi sẽ như mình bàn cái gì mà lúc đó mình hay lần xưa là một là cái tin nó sẽ nhớ nhiều tuống qua là anh nhiều tuống học sáng cũng bằng cái này mình có quay cầu tu rằng là đến đủ anh nhiều năm quân là bấm đến quay hay lần xưa là một là bấm đến quay hay anh nhiều cái linh mình xưa phải tuống thiệt cái tá là bấm đại Christian là khác tuống lần xưa là một phải xưa bấm đại anh nhiều sẽ tuống đủ hàng đó rồi sẽ nhiều hàng sen nhưng mà ta cao hậu cái hàng đó nên đã nhiều ra cũng là sung không phải tuồng thiệt cao ra cũng là làm những món tuồng thiệt của sung không mình business của mày xem đây là ta là phải là sung là một mình quay hàng gom Solomon tuồng bộ của mày meeting nhé với bộ cả được Solomon tuồng là ta cái này là bộ đi probably là khác tuồng khác cũng là những mấy cái ai cũng bảo bao nhiêu sung bằng mày đủ xin mày nôn ta ring bảo cả ra ngay sung mà quan mày ta ring bảo cả hậu vậy sum mà mày đủ xin mày nôn ta ring bỏ cả là mày sai mày đi sum là quan mày cái đó ring bỏ của mày để có hậu mày thay mi tông tết sai tôi bây giờ phải mi sao lâu tông sâu mi gần họ Israel mày nôn tông thiệt cái này ra cũng là sum mà mày tông thiệt còn nông lộ của mày lần sum lòng quan mày không cái này vậy sum mà mày tông thiệt thì không cái này không nên nín là cái này không đang không nè ta luôn mày tông mình sẽ thấy cái mày làm phải làm gì ra cũng nên luôn mà mày hay sum mà mày đủ xin mày sang mày pha la nữa thao mày tới đủ sao nhỉ mình sum mà mày tông đủ hay pha la hay ra cũng abomination sai ra cũng karang yang mày tông ra cũng cái lùng của mày ra cũng cái hòm mày thay mấy điều pro bao tông bài được phải hỏi Israel mình không vậy từ công châu cái này chứ cho nên mình suy là cùng một đó lúc nào cái thùng lệ lúc nào stroke có bá cái này đủ hay cái giàn cái này là vậy thì sai Israel mình không vậy là pha la hay có pha la tông táo hay rít mày tông pha la táo phải than mày phải lâu ấy thì sai cái mày nó mấy năm nó còn ra là những cái gần của mình rít mày tông pha la táo thì quần đấy thì sai mấy cái mấy năm nó còn mày zuan đấy những cái gần của họ pha la táo than mày thì quần này thì sai cũng từ Israel mình không vậy họ Bible của sao mày nâng niu khao pha la táo đủ táo sai đủ táo lâu mình cái giàn cái này lâu thì sai sum mày táo khách là tiền lâu không cái làm thôi sarap mày tông đủ quan mày đây ring bỏ hàng cái rang liền mày là ring bỏ cái lồng qua mày ring bỏ hàng là như mà mày tông thầy không sai mấy quên mày cả ring bỏ ring cái rang này sẽ nhiều cái bông cái tàn mày thấy cái mày tuống ngủ không lại các khang rang không nó sẽ ninh là nó ta khăn nó tông ram gan ta là mày nhiều bay nè hầu ấy ai người experience rồi ấy info cái thay tài vì những người nè sau một hôm over bridge bằng cầu khá với mong người thì người giáo chứ là quan gì ba xe nhiều tan nằm hàng khá với nó mới được bắt con liều cái này cũng mấy gần cầu tài như vậy để pha la đủ thì nó mới đồng tàu bút lâu mấy giờ thắng tài làm rèn sạc cái này nó còn ấy làm rèn sạc thì bị bá cắt nhẹ nhẹ là hầu có đúng không cũng thì mình mới thấy mày dài thảo một khá quý khá thì lâu dài thảo mình gần họ cái tầm đấy là bá bình là bông cái này mình còn lắng rèn cái có mấy gần một cái gì mà khai là làm cái gram sủi trong đuổi dày hết có một cái điều vậy là khá có thể nhiều khẳng gan là tin là bông còn ra rồi mới từng bay vào sáng hết thế sana mới tông đủ sum mà mới tông đủ mới tới đây ra rồi mới cái răng liền mày có hao bằng liền mới thay thì sao mình kêu sấy ai cái mày có kháng nó ninh là mấy cái đó không có ninh lâu mà sana mới tông đủ bữa là bao nhiêu ra rồi mới tông xiềng khăn của nhẹ như sấy điều cái gì nữa vậy tôi là rằng là đến được không business là có mấy bảy này là không thấy sấy năng được tán là có mới tông năng tông lần xuân lần quạt là mới tới sum mấy cái liền mới tông theo có tán là không thấy mi hệ nhiều cái đàn nó sẽ như mấy cái thải này ấy abomination sai là mi cái bồi đồng sâu người ta đủ salam na quân mới còn đủ thì ra gọi là karang liên mới còn sani mới còn
nhiều thầy sai mi abomination rồi sao mình vừa bắt đầu cho tuổi thầy Bible có giáo cái thầy Egypt mình nói right Jehu đi mình nói ta tu kariu hang karang mình mà không thể bắt đầu ngay sai mi hay nu này mình không phải cái điều bắt đầu thầy Jehu đi mình này Egypt mình nói cái điều này có khác ta bản làm được đấy làm tu cái luận rằng cái luận mà đấy cũng là mít tông Egyptian mình nói là Jews mình nói vậy bạn buông là tu nó mới bị hại cái điều nu mình còn ra cũng không karang liền mà nu này mình còn cái này mình hay cái điều làm nó có thể mình còn là tạm bắt đầu ngay sai Genesis đây đây là cái thông bằng tâm một cái này có giáo để học cái điều này nu nó mình chào anh nhiều tao sao mình thôi ra cũng là pháp hay nè mi hệ bản luận một cái gì đó đủ xin chụp ông mình đồng đủ xin nó pháp thế mi thấy ta ra cũng có điều chụp ông mình ta ra cũng có mình thấy ra cũng là cái điều đủ cái gì đó Egyptian mình nó về là Jews mình nó về này họ bạn làm tu mơ mày hay thì cũng vậy nó nhiều ra cũng lại nhiều cặp nên bạn làm một cái pháp này thân mình thao của bạn nó ra cũng cái điều một cái gì đó nghe mình không thấy hay là mà mi toàn là cả cái pháp thì xin suy abomination được sao vậy hay là mà Hebrew trong tam của giáo ấy đây tu nụ nó mới không đến vậy tu một cái này abomination này Leviticus là học giáo cái gì hậu này nu mày karang mày ra cũng karang liền mày hết qua vậy cái abomination được sai thấy ra cái sai ra cũng karang liền mày ra cũng abomination này là sao không được cho được thay giúp có một đồng đủ xin lần sự làm quan là sai tuông hàng karang là bao nhiêu ra cũng abomination này sai ra quảng thằng karang liền mày xem đi mày cái này hay tên là quảng mày ra mảng cái lông mày idolatry cái này abomination của cha để Bible có giáo ấy thay Deuteronomy sẽ này đọc sự của của hậu này hay là mà gai men sắm tu men sắm lúc đây nó mới cái ra quảng thằng abomination xem đi mày ra quảng thằng karang liền mày trông thấy hay là mà dễ cái anh nào mới cái nhiều cầu là nó phải đọc vũ sự nó mới abomination ra quảng thằng tôi như này bay cái xem đi mày karang mày trông ngay sẽ hay là mà tu mày phải xoay xí mình gần cầu nga mình lúc điều là mình nghe ra cái abomination đấy cũng sai Leviticus lúc là sẽ kêu đồng lúc là tự sát đồng sẽ kêu có giáo ấy hay là mày prostitutes các cũng duyên bên bên đồng man say nung quay đồng xiên lệ si duyên bên bên đồng man cắt bao nhiêu hay ra cũng mang tí bao mình nè ra cũng phải làm luôn một cái abomination bây giờ ra cũng mang phân đi mày karang một đồng đấy cũng sai cũng là sai cũng không lẽ một con là du sai phala ndak chui mang mai ni unjust scale sai phala du ndak chui mang mai ne ra wang hang abomination sai ni me to ra wang hang karang liang me thai sai Deuteronomy suy là cùng một tổ là không giáo đâu ne tao proba cũng là tao khá khó là mà cái proba suy toàn ru của suy là cái tổ hay giáo cái này mi quay hay mi hay ra wang hang karang liang me khá thai tổng thai du xin suy mang mai sara ở đồng du nang lain ni jangan betul du tau nit meten thao là mấy cái đó không tipe mình jangan betul du tau than meten phala tau than meten lâu là buồn là gì mi hay là cũng không ra cũng mình giáo abomination seni mai karang kadang betul ngay cũng như là cũng là năng sai seni karang kadang betul quan chỉ có nhiều lùn lùn của mình tán là của mình thấy năng tuang tan rồi thì năng soi nhầm là tổ con đi nèนี่ดูquestion ได้ไหมครับใช่สุ่มมันไม่ต้องดูตรงไทยมันไม่ต้องเจ้าสุ่มมันไม่ต้อง weight scale ตรงนั่งที่มันไม่ต้องไทยมันนั่งไม่ต้องสุ่มมันเลยบอกเราบอกว่าการนั่งไม่แค่เขาสุ่มมันนั่งนั่งตรงตานไว้เลยก็ไทยเราตรงมันไม่เจ้าเว้ยมาตัดกันต้องนั่งใส่ช่วยคนตานมันได้นั่งกระดิ่งคนต้องนั่งตรงทางกลมนะอ๋ออาศัยอะไรตรงพละให้ที่ซีปางโตวันนะข้าให้ที่ประกันไทยนี่เราไม่ได้สั่นให้ช่วยเรากันไทยนั่งทำตัวให้แต่บ่หน่วยcũng mấy cái tông thai cái nào thằng này hay tông phăng được này tông ấy bài bài lời sao này tuồng bom nụ thế cũng mấy cái tinh sáng cái tông cái tông ấy hãy tăng coi na nàng tàn của nó mới quay cái sao với tông thú coi quan mà nàng tàn nó mới quay cái nào không tu rù dòng rù cái tông ấy tu ham của đấy hãy thấy cái tông cái thai cái đó sao nàng tàn có mấy sen thì lên tu rằng là ra đi ngày là nàng uống tàu cái tông ấy nàng ra nàng đi xì của đấy nàng tông cái con tu con tặng có mấy chút này của đấyไม่ติดตัวอย่างอะไรนางสุ่มว่ามันต้องดูสเกลนางต้องสเกลจะสลับมันต้องไม่ก็มันต้องสเกลกันนางต้านว่ามันต้องไปชาร์จนี่เขานางทำไม่ได้ง่ายมันต้องละต่อมันตัวไม่ถูกไหมนิ่งติงตั้งไปชาร์จไม่ได้ไหมจับว่าคันนี้คือเหมือนนางสลับมันต้องดูเรื่องวัวนาง
lùng ông trong sinh đôi lần năng á tao một quần là bao mày năng tuồng cái khuyên tao một quần là bao mày hay quay thì nó sẽ cái tiếng lớn nó hàng tuồng cũng là họ quay thì cái quay gió cây bị gần khó anh điều tổng phần thì có cái khuyên có sự mấy lúc mấy phần định là bao mày sinh đôi lần này quăng băng thì điều khó khô một lúc cũng là ham mong còn tu ru giang ru mong toànนี่คือวิญญาณคนที่ในตำนานนั้นสัตว์เราอยู่นางอาศัยสุขของมันตรงเทียมความนางทำตัวพักให้ไกลพักให้นั้นตาเนี่ยมันตรงไทยไงให้ไหวให้ย่างไหนหนึ่งไหวลาต่อวงตรงไทยถูกไหมถ้าอยากจะใส่ใหญ่นางใส่ฉลากไปตรงทุกคนจะใส่ตะไคร้เนี่ยว่ามีไงลาต่อเนี่ยว่ามีไงนางตัวคนตีคนนั้นลุ้งไก่ผู้ฟังตัวนี้กันหนึ่งไงแต่บุญน้องสิงห์เราเป็นตัวหลงไก่อาศัยคนแล้วฝั่งคนนั้นก็ดีหมดตัวนั้นมีสุบมไว้ไม่ถึงไม่เข้าเลยนะเนี่ยง่ายในการก็ไม่ลุ้งง่ายไม่ต้องคนตีลุ้งกูโคตัวจอนอันหนึ่งไว้ซึ่งไม่ต้องดูให้ซึ่งไม่ต้องฟ้าลายอันหนึ่งวันละบิสเนสนี่ได้ตามนี่ได้ที่ของไทยให้ก็ไม่ต้องอากูไม่ไทยนั่งตรงบิสเนสก็ขายได้นะลาตองนี่นะนั่งตามนี่มันไม่ไหวตัวมันลาตองเนี่ยเนี่ยอันเดียวใส่ราไทยไม่ต้องคนตีเขาลุงทำกับไงก็เป็นซุ่มไปตรงตาทำกับไงนั่งซุ่มไปตาในไทยเราผมเนี่ยเคยในร้านนั่งกับเปียโลคนนี้ผมเนี่ยเราผมเนี่ยนั่งกับในร้านในเปียโลคนนี้ก็เปียโลไม่ในร้านลุงจะช่วยยามนายเท่ตรงนี้ที่เราผมเนี่ยนั่งตาเขาไม่ตรงตาตรงแบบถึงไม่เปียโลมาก็ไม่ได้สนิทในกลางกระดังตรงตานั่งตาเราจะนั่งทำช่วยยามนายตรงไหมก็ไม่เปียโลมาไหมเปียโลมันต้องตรงตาบ่อยจะนั่งช่วยยามลาต่อในตรงไหนให้ยามเลยซุ่มกระตาในเดซุปตาเป็นเรื่องปฏิญา financial freedom อันนี้โจทย์ต้องไปเป็นเราไว้ไทยเราหลงพอบมองก็ไม่ได้นั่งซุปไปไทยแบบนี้นั่งซุปไปไทยนั่งซุปไปตานแบบนี้ไทยซุปไปตานไม่ได้นั่งเป็นซุปไปเรื่องปฏิญานิ่งคิวโลกนี้ถูกใช่ financial freedom นี่ป้าคนนั้นอันนี้ก็ไว้นะอันนี้แต่อันนี้ได้ตีดวงโลกอ่ะอันนี้ง่ายไม่ต้องปันตีเขาเนี่ยลูกของเขาเราเขาเนี่ยบ้าไหมซุปไปตรงต่างก็ลิงไปตรงต่างๆเลยคนใดตรงไหนไอ้ยาไปใส่เนี่ยไม่ไปก็ซาโลนี่ไม่นั่งใส่ลุงไก่กับตรงนี้เขาไว้ไม่ไก่กันเนี่ยสลับไปตรงแถวต่างๆเขาตรงไหนซุ่มเขาตรงต่างๆต่างๆเขาที่เก่งซุ่มไม่แค่เขาใจดูแต่ลาสิลละนั่นเนี่ยตาเนี่ยมันจะกระติกเนี่ยมันจงบิสเนสตรงคนเนี่ยนักเราต้องช่วยยำลาเต่านะตูรูจำรู้ไหมนั่งตรงเส้นโดยเส้นลันเตเก่งผิวพลานะก็ถ่ายไงนะอันนี้ทุกอย่างใครมีกองเขาปุ่งไก่อะไรไก่เนี่ยนิ่งๆตัดไม่ซับมันไม่ต้องเส้นโดยเส้นลันตาก็มาสู่เขาเลยนะซุปไม่ต้องดูซุปไม่ต้องสแกนซุปไม่ต้องพลาดนะเส้นลันตาเราไม่ให้สู่เขาเนี่ยเราต้องไปแบบคนทำยังไงก็อย่างนี้อิสราเอลไม่ต้องเทียบแต่ผมนะดูต่อกันได้ให้ริดไม่ขัดท่านไม่ขัดริดไม่แต่เรื่องนางในเลี้ยวกันท่านไม่ต้องต้าวเป็นนางจวนกันไม่ต้องเทียบคนนางลุงมาใส่บิสเนสของคนในไทยและส่วนรางวัลของคนในไทยนั่งตรงบิสเนสวันเราต้องสยามตัวต้องศิลาตรงตัวไหมติ้งช้างตัวติ้งสควอตตัวไหมอาศัยบุคคลบุญได้เราไม่ติ้งตรงขัดนั่งตรงบิสเนสอะไรเนี่ยนั่งสวมไหมติ้งช้างเป็นอย่างแบบนั่งดุยริมผมนั่งตรงส่วนของไม่ตรงดูสิเนี่ยนั่งตาเนี่ยไม่ได้สยามมาเองถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนของไม่ตรงดูช้างไอ้เนี่ยฟันล้านแล้วกันไหมกระจับทางซ้ายได้งั้นก็ directly ไม่ต้องประมาทภาษาเป็นบิสเนสเราไม่ต้องไว้กันส่วนไม่ตรงดูคนนั่งสิเนี่ยตาเราตรงไหมก็ไม่ถึงอย่างบุมากับทั้งสาวไอ้ที่เนี่ยเรียนไม่ต้องพลายนี่นะสามนี่เด็กถูกไหมมันใช้การขัดตาเรียนกันขัดตาเรียนเราแต่อันนี้ว่าตาเนี่ยไม่เข้าให้ขัดลังไม่ต้องลุงไก่ไม่ว่าแต่นี่เรียนเฮียนลุงซีไม่ว่าแต่ปังไม่ว่าแต่นี่เรียนเราไม่ต้องดูไม่ต้องพลาดต้องเวกจนสามมาเวกถูกไหมก็ไม่ยากไปนี่ลุงชายลุงซีบางปูลุงไก่บางปูนิ่งๆบางปูตั้งบางปูนั่งรำเรียนได้เราหลงตรงรำเจนคริสต์รำเจนอาคัดนั่นเองครับ balance อาคัดมันก็นั่งอันนี้เจนในโลกตรงนี้ outside business อันนี้ใส่ใจเรื่องส่วนรางวัลไม่ต้องพลาดแต่ปังแต่กระดับไม่ได้ครับเจนไม่ต้องพลาดแต่สามโมไอ้ตั้งว่าสักวันสมัยต้องพลาดแต่สามโมถูกไหมลุงไงคือตอนนั้นก็ลุงไงไม่ตอนนั้นก็หลังแต่ไม่ได้นั่งสักวันสุดเนี่ยไม่แบบนี้ต้องเคยดูเรามานั่งต้องพลาดแต่สุดต้องสักวันต้องพลาดได้ถูกไหมที่ปัจจุบันพลาดแต่เนี่ยนะสุดไม่ต้องเทียบเขาเบลนซ์สามแล้วนะไล่ไม่ต้องเทียบเขาที่ปัจจุบันเนี่ยเบลนซ์สามหมดถูกไหมก็ไม่ยากเราใส่ใหญ่ต้องจัดสื่อนะเราบอกไว้คนลุ่มที่เนี่ยเบลนซ์พลาดสามไม่ถูกไหมก็ไม่ยากเราใส่ใหญ่นี่ไม่ไหวนะครับสารพัดเขาเรียนเขาที่นั่งจังสามนั่งเรียนเนาะ
ตีปันนคนนี้นางสังสมกันตีปารกกลำก็ไว้นะเขาราคาทางตากราคาทางแฮนด์ไม่รับบ้างไหมแบเลนคนหนึ่งเดียนนี่ไหนสักวงส่วนนี้ไหนให้เกิดอย่างนี้ลันสุดลังวนกับปางทางปัตตานีใส่ในสปิริตชวลเลยต้องสร้างอีกอย่างอันนี้ต้องสู้ไม่ต้องพลาดแต่กุมารต้องพลาดแต่นี่อาคัดนั่นไม่เขาคริสต์ลำเย็นเย็นสำหรับแบบนี้ลูกเราต้องช่วยยังไงสักวันสักพอสุดนี้ลุงงานไม่ลุงชิไม่นิ่งติไม่ก็ไว้ในที่เราหวังต้องบานเชียนที่เราหวังนาดีเงี้ยไม่นั่งตรงสักวันเป็นสามนะสุดกันนั่งตรงถูกแต่เบลเลนสวยไม่ขอไปช่วยยังไงตรงนี้ผมนักได้ใช่ไหมโซโลมอนเนี่ยนะชาลอมเนี่ยเล่นส่วนรางวัลแต่ว่าไม่ต้องเลยนั่งตรงถูกแต่สลับมาตรงดูเขาหัวเรื่องนั่งบิสเนสส่วนเช่นโดยเฉลี่ยนั่งตามหลังคนนี้นั่งช่วยยังไงตรงนี้ก็รู้ไหมไม่ผ่านแต่ in the long run ที่ช้างลงไปกับคนเราไม่ต้องเชี่ยงแต่ abomination อยู่ใช่เราหวังทั้งสนีไม่การานกระดังไม่ต้องตานแต่เดี๋ยวตานในวันนี้ครับอันนี้ว่าต้องปันดีก็ช่วยยังไงต้องไปผ่านครับอันนี้ว่าต้องปันดีก็ไงเนี่ยลุงไก่ผู้ไม่ต้องผ่านครับจางอันนี้ว่าต้องปันดีไงลุงชีไก่คนนี้เราหวังต้องช่วยยังนี้อันนี้เราต้องกับลุงคนนี้ต้องอย่างอันนี้เราสุดไม่ต้องดูตาย business ก่อนนั่งชิมไม่ต้องนั่งสุดเราไม่ต้องดูตายนี่ไงอันนี้กุมารตาครับมันเรียนไม่เขาสักวันสักพอสุดไม่เขาก็เราต้องไว้นะครับก็เรียนก็ตัดขั้นนั้นอันนี้มันเรียนไม่ได้ลุงสิครับเราต้องใช้ยังไม่ไว้นะข้างในให้ไม่ให้ดูนี่นะสาวเราต้องใช้สุดเราไม่มาใช้ก็ไว้นะครับเราไม่ใช้ยังที่เราละสุดไม่ต้องดูได้กุมารต้องปฏิบัตินี้หักสามวันละสุดละวันคนนี้ก็เรียนก็ตัดขั้นนั้นไม่เขาเนี่ยพิวไม่ลุงละเราต้องใช้ยังเราต้องไม่สู้เขาไม่ให้ก็เรียนเราไม่ต้องใช้สุดเราไม่ไว้เขาแค่พอเราเนี่ยบูไม่ต้องใช้ยังเราไม่สู้กันเขา